Hawang Batho Klamalong Congress Song Pen Monduli Jolor Jatra Jaime Kedeng Pon Nizangkari Bianglong Lakha ke Thom Jinthong constituency ke Parlo Hawang Batho Klamalong Congress Song Atumpen Patirpi Ponsi Monduli Jolor Jatra Jaime Kedeng Pon Padu Sonse Aluhiam Man Pen Joramingling ex MLA Singteron ex EM Rup Singh Bong Rung Lapen Karing Phang Chopia Tumpen Chinglok Song Along Klem Rapedam Rapeda Tumche Tong Dun Pen Mialong Ardi Pidun Rinti Prekjam Maracharia Song Along Pen Doning Koi Sosiara Datum Congress song along chipok dun rinti kebang JMP election ka chipati along mesen ben ka chipahai ponjia phanpura ke claim ke dam nangjia puthak mi along bidi sore sitame chethan chimumpon rinti mi along ke cheng pen ki jut an chinthong congress mondola mipu jameson bongrung pen se me chari pon pen instam jin pen me pajut pon lo pothat lang so pen kholsing teranang ki palya birta malong news awang lang kopi dupon amai kopi pantong kopi dupon ne lakan anang netong kongres koi kan akimang kopi pin ne sopot namang tu Kedili tum rada tu makisung aku boy kuson mah lapen development pisi kabedet mah ason tin alam muni datum rong rup ekdamin kamadi mah be tax kidu nang ke proses selo pen kacing tu rabar sai thang ta people take BJP government lahai awareness program ma phanche ni litum mondol tinta litum awareness program ma sonsi meeting du po so mai pini dak kinthong along ta ande na tum la non BJP government dupom khonong tum kongres komit sarkar pen kedam tang pen non cepek da asong sipang kado etum tan ngi phalo senang non bang kela karbyang long hoi adang pi pen tame ration card job card hai hoi pathak bang ingbo er so pathak ngi tum pi pudun Ingbuat mana non government pen ke paklang pona bang ke nilitar jule he. Datung ke pua bang ke pene Aadhaar card link do nai. Aadhaar card ka betum dupi. Aadhaar card ke pencong tang atum long no ne long le ne la bang so bang sin tum tan. Tarlip dam titia. Tapi non blok 1 blok 2 pathak penang an ka huri sai ra so ram ki dolo border pathak lo border issue pathak ngi tum kopi Mohan nili keneng ye ta nili lam keneng ye ta neng ye pon lo. 1951 a demarcation ateng pen Meghalaya and Karbianglong. Mane Meghalaya and Assam. Di laso a border demarcation na bangke alang le tumta Meghalaya sor tumta onar rahi. Tapi tumta onar bomla. Napen like political boundary chon. Sita beyond the boundary. Aso bangke Meghalaya long kedo Karbi tum pene Gorkhalia tum punoy ha pene tiwa tum punoy. Ato kay Meghalaya sorlo. La every facility ala tum sa pudo long bomlo. La pen itu manat penta facility kipipon nangia porlo. La pen pipelang pulote kipipon aphan ke di tu manat pen la kay kisik bom. non la BJP government do bom hut la penang an BJP ki klembang atau ningji pon lo karbyang long ke kongres parti belo pun non tenang ni tong la karbyang long adang pi peng pan bak percentage dorang itu mi thekang teng Percentage pulote ili tungke Kongres municipal yang thublo BJP long ta. Himonto Biswa Sarma tuliram rong hangmen kadu ko beching lok ke Kongres pen ke damang silo ke. Apen nil tum mabang nona bang ke pene corrupted amuni tum ke dunlo tum long entu thelu. Ngalang tum BJP puji punji ma. None pure Kongres tum lapu aning pen angkin pen kadu ko ke matha ke mia tum si Kongres dong tulo. Kongres atum non ing tangulo. non la forest department pun non school education long mustame penang an saguri tum han bang ke non kang thanjang ring do pro so pathang nang ni tum chini jun pen La so alama bangke pene Chief Minister Himonto Biswa Sarma ningge pon lo la ke 1 lakh armu phan sakuri pijip la prang ke klembo matum aphan than po la so dim pipo pulote 1 lakh pa pleng pu la so na polisi bangan tum kroy don te si don de apen ni tum ke alang li tum high court le dam puta ben ni tum congress nat kan alang li tum phan tira bridge Tapi pini bang samai long kongres ala mang tipa KPK song pen bang an bang Pini ke pini hinut pulote don la nona bang doning ko amunit pini doning ko resi amunit pini nanti pa ogdon lo la pen ansu se do ulang hitung ke ruling kale de report tangka paisa ka dire do kok ama se gari pa dorun e posi anwer lo Matenang tum kuson si mathapon po nasi nil tung ka haide pare kiduk kelak ara rafa koson si kelang pon thegi ma naso kola si kelele ke chokche adim gute undevelopment adim ma kelele hada adim peluye fan
non MP election itum hailo punonte na itum na cerap na po media atum ta cerap na po na itum na cerap unde pa itum ta pu proseson damre kali na itum ta jakong do na cerap dunji afan na itum ta untik na cerap no na si MP te chopa haina council ta itum 2027 ji la so aprang dokok hai la so council cari po asi dak kicok che kelele anggute development me adim pa development na bulam चलो जिंदाबाद 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 Nang litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.